Food. Yum yum. Let's count food. Egg. 1 egg, 2 eggs, 3 eggs, 4, 5 eggs, 6 eggs, 7 eggs, more. Sandwich. 1 sandwich, 2 sandwiches, 3 sandwiches, 4, 5 sandwiches, 6 sandwiches, 7 sandwiches, more. Apple. 1 apple, 2 apples, 3 apples, 4, 5 apples, 6 apples, 7 apples, more. Sugar. 1 sugar, 2 sugars. No. Butter. 1 butter, 2 butters, 3. No. Ham. 1 ham, 2 hams, 3. No. Primećujemo da neku vrstu hrane možemo brojati, a neku ne. Tako da imenice kao što su egg, sandwich, apple spadaju u countable nouns, odnosno brojive imenice, a imenice kao što su sugar, butter, ham spadaju u uncountable nouns, odnosno nebrojive imenice. Brojive imenice imaju množinu, eggs, sandwiches, apples, a nebrojive imenice nemaju. I da provežbamo. Date su imenice, opet je u pitanju hrana i treba odrediti jesu li one countable ili uncountable nouns, odnosno brojive ili nebrojive imenice. Tomato, 3 tomatoes, countable. Orange, 5 oranges, countable. Nut, 7 nuts, countable. Coffee. Coffee, odnosno kafa, je gradivna imenica. Kafu ne brojimo, pa je stoga ovo uncountable noun. Možemo brojati šoljicu kafe, kesicu kafe i tako dalje, ali kafu kao kafu, gradivna imenica, ona je uncountable. Chicken, piletina, uncountable. Beef, teletina, uncountable. Lemonade, limunada, uncountable. Možemo brojati čašu limunade, flašu limunade, ali ako govorimo o limunadi kao piću, onda je ona nebrojiva imenica, odnosno uncountable. Tuna, tunjevina, uncountable. Fish, uncountable. Rice, uncountable. Možemo brojati zrna pirinča, ali pirinač ne. Banana, countable. Tea, uncountable. Možemo brojati šoljice čaja, kesice čaja, ali ne čaj. Fruit, voće, uncountable. Meat, uncountable. Vegetable, countable. U našem jeziku kažemo povrće i nije brojiva imenica, međutim u engleskom je ona brojiva. Možete je prevesti kao povrćka. Bean je countable zato što se odnosi na zrno. Pasulj kao pasulj mi ne brojimo. And now let's eat some food. I'm hungry.